Ruhonge rwa bodaboda guku bururi-ini kwa ihinda iraya rukoretwo rutari na mitaratara mikinyaniru ithenya riria kaingi rikoretwo rigicungirira akui thiini wa sekta yo gukorwo makiuna mawatho ma barabara. Hihi atwarithia aya maunaga mawatho maya niki? Kama kwako wewe mwenyewe umepata kwenu kuko na gari, uko sure utakuwa bila kujua kuendesha? Siliingia mara moja kwa kusaidia kwa vijana. Sasa hatukuwa prepared sikiingia. Of course, move list lazima tumeke kuzuizi tarajia. Traffic imesimama mbele yako. Na unajua obvious lazima atakamata hata kama una makosa. Uthuthuria uria weketwo ni University ya Kenyatta wonanitie ati gicunji kia 67 hari 100 kia atwarithia bodaboda guku bururi-ini matikoragwo mamukirite githomo gikinyaniru kigie utwarithia wa bodaboda. Aingi matire na marua ma gutwarithia, undu uria turekirire mukonde icera-ini ritu icigirira itiganite guku mucii wa Nairobi. Alafu wengine kulingana na finance na vile mnajua vile mashine yetu ilianguka, saizi hatuna finance ya kutosha ya kutafuta hizo driving licenses. O tugithiaga na thabari itu turacemania na mutino uyu uria urakuruhania ngari kiumbe na bodaboda. Mwene ngari ino agitigirwo hathara nene thutha wa mwene bodaboda gwithara. Ciiko ta ici nicio iracungiriire Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i kuga ni mekunyitia muthiori ruhonge-ini ruru rwa ukui. We will turn our guns and focus on the bodaboda sector. They are our wonderful young people. We love them very much, but we want to teach them to live in an orderly manner. No na gukiri uguo anyiti itemi ya ruhonge-ini ruru maugite ni meharirie kunyitanira na thirikari angikorwo matigukorwo makiagagio. Ile kitu ilioko, kitu kama license, insurance na nini yoyote sisi tutacomply kama wana bodaboda. Tuko tayari. Na kama ametupea 1 month sisi hata tumeona ni enough watu kujipanga. Juu already ametupea muda. Gerifotera Inoro TV, Jetagwo Anigige Wanyamu.